Ratan Tata chuan October ni kwa sangni somni pali khan chatuan ram min pan santa. Ratan Tata hi India rama sumdong hausale midang teta na inpe. Mi in ngai tom le midang teta na thilpek tam tak petu. Paril ruchale ngil tak ani a. Kumsang khat zakwa somkwa pakhat achanga sangni som pahni thleng khan Tata Group hi akai shwai ani. December ni somni pariat sangkhat zakwa somthum pariat khan India ram Mumbaiya alaw pianga. Tata Group din tu Jamsetji Tata Fapa Upaber ani. Kum sangkhat zakwa somnga paruk achanga sangkhat zakwa somruk pahni chung khan Cornell University ya architecture azira. Kum sangkhat zakwa somkwa pakhat khan Tata Group chairman na hi achel ta a. Company chung buai na te huai sen taka siam chat na thokin thil thar tam tak adwang chuak ani. Tata Trust adina zirna shisel na le rethei na ti zia konga na sataka malain anu na enton tlak le angai san em na chu a hausak na zat ve aya tam ma hi midang te tan ahlan hi ani. Choimoi na po tam tak adonga chungzi nga chuan kumsang ni pariat khan Padma Vibhushan adonga. Kumsang ni som pali khan Honorary Knight Commander of the Order of the British Empire adon tehi soilaw phalchi ani lawe. Tata hi India rama hetyang lam company ya chuan inhlom khom lian bera chhal anni a. Ansum don na hi nasataka inzar pharin Tata Consultancy Service, Tata Motors, Tata Projects, Tata Power, Titan, Tata Steel, Air India, Indian Hotels Company, Tata Consumer Products, Voltas, Trent, Chroma le Big Basket te annei ani. Ratan Tata hian nupui nei mai tur din hmuna din nei fo ma se eng emoro khol na lo omle thin wangin nupui hi anei lo tuan ta a. Fapo nei lavin he khovel hi achwa santa ani. Thochan ni nisari khan Mumbaiya Bridge Candy Hospital admit ani a. Atira akumte a upatto wanga insoisel na ane iwang chaw mai ni asyat ni ma se. Intensive care unit a omin a blood pressure anyam hle a. A chanchin syat ani le meu chuan aboral thu anita ani. Aboral hian kumsom riat parukmi ani a. India ramtan mai nilaw khovel tan chan na nasatak ani. A hausak na din mun hi a hausak na zat ve aya tamma luan chwa nan a man to pialama khor sang thum zariat vel niya ngai ani.